Ghana hanyina open some training wa Jimmy a woni munyansa. Oye daft and empty a. Say Jimmy for kwasiaba na ye friend Yaa Titi no. Yaa Titi, hwe me kan sama kyerɛ wo. Wo ni perform tantan te say such a useless thinking uncultured swine. A shapeless pig like you. Etimi bie wano. Eye wadwene say obedi di asantama atem. No abomenhia kutia. We are papa. Yaa Titi, usu friend. But be interesting thing oti baby o ni pano ti kuro foforo so and watching onu nu ade na akoso wo kuro nim onu nu mu saa na udi ade a wotena kumase di ade wo sampa wuso free sampa uti kumase na. Alright, I'm going to show baby. I'm beginning to go artist, and I have to be Ghana TV. You best say, we best subscribe to the channel. No, never while you share our comment section. I'm sure baby. I'm sure and 2 days ago, Yaa Titi na oye juma o onuya with Captain Smart. Yes, and it is the only hobby. I'm sure on the Insambia abetu eja. Efa sampa in sem na ekoso chieftaincy issue na ekoso ewo sampa yen na ye kan wasem Yaa Titi ebe kan bi ekebi a kire Ashanti for eno and Ashanti for youth boefu obsi if she wants fire now omu the fire so ebe manu pepe abuja for e ma miss some mayenko then ko tie the angry youth of the Ashanti region omu fire Yaa Titi for attacking Otu for any Ashanti man. E was a sampa in sem na ekoso abusafo omayeko na yebara na yeba yebeto aso na be shamu sarakatema mama mi eka hwe enemi bu ofu bruta Ghana hanyina open some training wa Jimmy a woni munyansa oye daft and empty a say Jimmy for kwasiaba na ye friend Yaa Titi no Yaa Titi hwe me kan sama kyerɛ wo ni perform tantan te say such a useless thinking uncultured swine. A shapeless pig like you. Etimi bie wano. Eye wadwene say obedi di asantama atem. No abomenhia kutia. We are papa. Yaa Titi, usu free sampa. Hwe so free sampa. Anase no kwese so free sampa. Obehu say efretete. Sampa akunya no eye otumfo say Tr0ng. His Royal Majesty, the incomparable king of the Ashantis. Ne dia. Obehu say wonana no mo de sampa bae no. Efretete no musum sikedwa. Enti untina o kekan kwase asem saa. Mame ka asem minkyerɛ emra akonya eto wo sampa no abrante efe Faruk Samodua momo ka se wadi akonya no be 10 years no na common sense tells you say nipa no wadi akonya no be 10 years ni 15 years na so ogusu di na akonya aden na dadada ni en gazette no so wadi akonya wo Ghana ha ni en gazette wa masa hwe unyo hene because aban recognize o tie ni ye jimifo na uye nsem tworo ni na unim bebi kura usua anase obisa emra akonya eto wo sampa no munti asem ni ye pa o abrante Faruk Samodua ka se akonya no eye ne dia ona esu di hene sanso na nana sabajafla enso ka se ono enso ana akonya ne ye ne dia emra eba pinche na ye hehe no ana omu nyina atam asem no no de be pie mo menhia munti asem ni ye o omu de be duru otumfo se Tr0ng opem so anim no opem so eti committee ana osa ekọ abosondem esa ko bisae na emra otumfo ebebu asem na me wo menhia munti asem ni o otumfo ka asem bi eya me de pa o se sikadwenti me wo sika so no bia sikadwenti men ka asem wo hane ama kotu bia wo Ghana bia asesa no because me de no kure ene ye adwuma wa ha ye di asem ni wie ye no na abrante Faruk Samodua no onene maame na busuafo de kopie mo menhia no na wadi fo sei Tr0uble abrante na ntene ho ase omo sa de kopie mo court omo de kopie mo court bono original House of Chiefs ebe join case no na ye di asem no high court wie no na abrante Faruk Samodua na said before eno ana high court no share bono original House of Chiefs say omo mfa na sabajafla no document emra National House of Chiefs ni gazette no tie Jimmy for ba Yaa Titi na yen gazette no eno ana nana do ma hene ye na dwene say enya ade a ode beba na ede abachina eno ana ma court no bufu ye ama judge no e chi nana do ma hene kura contempt because on for document mra ode enne ochina wo be ko no no oni omo a court na so mo no no omo ntokwa enti later ma court no chain contempt as no original House of Chiefs ya chi omo contempt no ena omo pepere omo no document ne baaye ana enrichi ya gazette no e wo National House of Chiefs
enti se woni bibia ubisa ana uti kumase na ade ana mpanimfo modema asem ko menhia na asem modema asem ko kumase a ana mo asem ko obi wo kumase so oni mamo a na eche se madwene wo fom ade na wagimi saa osi egu onu mu prekesen se rewe kwa wate abuofo no useless girl eye buade wate enam so ma no papa anti 2 year na mo gimi na munim nyansa yeti team akurase tena wanyimi a wo se ne proro obi abie na no kan kwase asem usu fi sampa unim se sampa efritete ana se wo nananom o mo de sampa bae no o mo sum sikadwa unim se sampa kunwa na yotumfo dia what you say adan enti kwanya platform as a journalist ne eso ye ne se wo kan kwabom odo ene kro yasem oh minua baby abedru de mumie nyina nka mum ne nya baako ya ka akire wo mpuntuo ne aprimpuntuo enfama ye man sampa na wo ba ya na be budoma ahene na den na budoma ahene a ye wa right so budoma ahene obi anu ni problem but baby no kreda no yes ye de to no kra eye baako pe there is nothing called subjective and objective truth ya titi enemi de free so what chimina ni munyansa na o ma me papa o ma titu yi office journalism ye abuagba and nam say TV3 phone so ye empty and daft inti eno nti no mo pam wo no office journalism ye ntiatia mu kwasia unya dokono makoma sesene diwi a no ay tofo te say ebinika no abegino akeka nkwasasem suenyansa unnim bebia bisa suade ya titi chimifo ya titi jajimi no wajimi wa ha Ghana ha no mache die nti Asem of us na yemfiu ni sa wode ya ene yense ye dia yenu na yekita kra baako kradin baako enti na wujimi ane aye dini ye hwe ya titi jajimi no na ubu ba yenso yetebe se ubu ba yenso yetebe kwasa Asem na kan sa no ana yewra na ohene na oti kumase anu na wodi ade no wabeka kire so wodi confusion akwatu obi ntam ya titi wafunu wa uyefu kutu se nchine boto papa na wodi ade okumase ha no se wusi wu modi nti yesu ye modi papa na wodi ade okumase ha no ya titi wabeka kire wo se wodi confusion akwatu obi ntam e wokuro bi so jajimi no usi ebo wiem se de wo kan homa wo soro wate wo de wuchimi na wo de ti wonia TV wonom na jo mahama ne NDC fo ba opa na wuchimi ya na wafuru akọ station fufuro no se wansue nyansa na okoso tena Accra ho jimi wo a ade efe be ya wo tan wa bodam papa ade ya se obi di ade wo kumase na wo create confusion wo kuro fufuro so wa bodam papa no waka che wo se wo na create confusion ama obi waka bibia chiro wo ye politics anasa wo ye wa no pa program ahweso ye moda moya mansa modi ai papa ne be fo na bia kan ye ne nana no ma yegu ase ha kan ye do be fa so no unko pedro na wonya asesas na wafu na ne wafunu na ye kapu no se bento na e so nte na to no ma wa no din se konfo ye jimi nko a ya titi be one asia ba ade ya obi ti kumase na o create confusion wo kurofufuro so wakaje se na hine ni wodi enwesi in fact MDC fompa info ho manipa aba ma abu papa wama ye bra to agu kwa ye se MPP wo manhia ndi ya nto aba ma MPP na sa ho de bunofo ihemfo nananom wama ya kwa bra kwa ya ye nkurutu djuma kwa nti nanano wanti ma anya bibia mfa bibie wati ma hwe amane ma we yesi adan ho ya ade ma nipa nipa yasa nananom adan ho ya ade ma ne ye yasa na fe ho te boron champion de mi de mi hu ne semfa so obi ya ni so mi nkora adwene no because ho te boron champion se ho beka ho abom nano akorai abrantie ne mpayimfo baaye ebesensa ne paper de man no school ne sa sense ya to no hwantima ntwitwa ngina na fe bunu champion oba abayedem na nanom bunu champion sampafo ne be ba abayede ne chese hu nya se bebeba bentra be na fana na abonofo so hu mfa hu kuro be kura benya abonofo be ye na fana fo nti se hwanti man mu asampa mane de ya ene de ne hu nyi ben firi bunu champion nim ne ba edie na ese sampai ebusuya sangba jafla
And I say see the officially ya gazette no say wono ena ya paramount chief e de Masampa traditional area. A gazette no e National House of Chiefs no. E yade yenya ne ntie se Sampa e gya to ho a enya asem ketewa. Asem ni nyina ene se Sampa na wonum esi wo hene e wo ho 8 to 10 years. Woman timi an gazette sa wo hene no. Se yen gazette won so a na che se Ghana mremu onya wo hene. Ukromfo ayiw wabusuafo ayiw nanso onko Ghana book mu yen gazette yen register wo esanse obi a wo leader whether traditional leader and as a political leader with the constitution no eswe enti eno ne friend gazette no mkoswe e wo National House of Chiefs wo mu din se na omu wi a ya kire omu din e wo register nim na 8 to 10 years eye samodua yen gazette no Bron Regional House of Chiefs entimi amoa no for 8 good years mama na ne nam ho sa na sem no aye kobra omo de kokoto omo de kosi sampafo eye nafanafo omo nya bonofo omo te bono region nanso omo nya bonofo omo ye nafanafo na emre bi atwa mu akokon Asante enom ne sa wars no ena wonum ede omo kodom Asante man se wo hwe time omo kopiem e wo menhia omo kom abakwasem na eho na me pick information no efriye eti officially wonum nananom e de omo join Asante man a omo be part of Asante man se ebre bi aduru na omo pese omo te omo ho a enye me problem na ne nyina ene se mase hene Ghana constitution se wo hwe the Chieftaincy Act na uduru ba bia in the case of Asante hene no na exceptions e wo ho eno tina Ashanti Regional House of Chiefs wo ento president swaba but the whole Ghana every region you to president swaba bedu Ashanti Regional otumfo automatically when they president there were exceptions e wo mon kan now exceptions and say answer ne be gazette obi as a paramount chief no ese kingmakers e what traditional area ho no council ho no wo mo eyi obi e wo swai e kire kromafo no na afi wo mo present no e ma ne Regional House of Chiefs na Regional House of Chiefs e forward the brand National House of Chiefs and Sanya Gazette no. Name in the case of Asante no. One mo nyina no after say we swai akire ukromfo no. We say swai kire golden stool no. Tese se we say ba menhia ebe swai. Wan swai no a yen jintum. Eno na Ghana fo ntiase no. Se wo te other regions I won't tiase because ukrom hene enswan kire obi a. Oye paramount chief independent. Ba Asante no join Asante man one mo nyina swai kire the golden stool a. Why dream be say wo so akire otumfo but otumfo e represented the golden stool they form allegiance with the golden stool ntese se wo be swai akire sikedwa ansa na agiwatum say your man hene e wa Asante man council etena se a wetima kotenem na sa eno e na sampafo anye enti 8 good years to 10 good years a wo man timi ansi samodua o hene no question e wo ho se Bron Regional House of Chiefs ebetimi aboa na 8 to 10 years mantimi amoa no sangba jafra ekoso akire otumfo 1 year ana enduru 1 year kra watumi yatima gazette no this is telling you say you will due procedures e wo ho me pese uyi emotions efrim na yenkasa se wo tai samodua chi a ene ye Bron Regional House of Chiefs ena entumi amoa no 8 good years to 10 good years wo mo entumi amoa no enya afi na bono Regional House of Chiefs ebese yetanachi ebe 8 to 10 years now ne nam kromo yen gazette wo Ghana bukum ena na ne nam ho as a paramount chief na na wutumi edi mpunto obra wo mind de Ghana ni mo de because we ni yenwomem to more questions bia mon question the Bron Regional House of Chiefs say 8 to 10 years no e de ne see now asem ne konkon ho no ena omo hu no say abusuafo no eye samodua ene sangbadafra abusuafo ni nyina eti ase so munyi asem ni firi bunu na mo famra menhia na menhia de o beka asem no entem e de ama wo mu ena wonum nyina eti ase na wo ba menhia na ye frew eba edwamu a ebusua unya nswan kire otumfo no nko ade wo bedwam a wonya ohene eti munyina ma roro mo mpaboa na ohun se samodua mi se video ni bi na wa woro ne mpaboa wo gine dwom se wo hene nso owro mpaboa e wo dwom a ekyerese wonya ohene ena wakoha ne ntoma
ade ne tuma na ba form enti na kire se 8 years or 10 years na wodi hene e wo sampa aya gazette no na obegyina menhia ese yi ni mpaboa ebegyina dwom a na oka na mamre oka na bakwasem no e kire se sada na otu ne ho ade so afi na wo se pre akonya etimu amuka se oh yesi obi dadaada 8 years no na hyiegu no kura na monka mamre na monka esi de na ohene bi ekwayi ni mpaboa ekwagina dwom so oka na bakwasem the moment a we yes ana timu blame ono a we yes ana e na otu ho ade so sa afi na akopra akonya no na otumfo e na betumi de akonya na mawo na etumi agazete o e na asem na nkwa ama no e na koma sang bajafra eno na de mentime ho ase baye yesi obi dada esi de na yesi kosi obi foforo e na ye nte ase entokwa beba but e wose mu hu se de odi ye no e higuye because oyi ni na mu paboa obi okodwomu bia na ne nan bobofom oka wa bakwasema sa ne tie onye ohina ye nhye chaachaw enkogina otumfo anim okochia no pa ye woro ye paboa nti eya momo yensu amamre we eyade we se ne wa ha na eno no twa mu no e na ekoma sangbajafra amode asem no koye enya fe na me bekirekire eye kobra sa ma court e hye se bonofo because Brown Regional House of Chiefs say wo mon sanso the CD form puna wo de aba national me wan so according to political because we go search the constitution no so politically after say why am amere ni nyina wie no e kofa politically mu a then wo be kwa original bono because e ho na wo politically administrative bono se wo mon je na yi no na samodua de na wo de e be kwa national wo mon samodua de kwa national na obi be bisa say time be na wo de samodua de kwa national after say sangbajafra otu for selecting no sa time and a Bono Regional House of Chiefs e prepare somebody ade for 8 good years to 10 years afena na mo de kwa national na mo de kwa national mo de kwa ye o manso e na o mo sisa de ne o mo nje Samgbaja France de e na court share ye nyina ye hu bi said assembly tie na meka menka se somebody a won deserve you but meka no send assembly si kwa ye enti o mo share ye no sampafo ne de o mo se o mo ntia se o mo mpe papa we in fact some will be some tips. You see, dear a dear a one no dear, and yet dear come de no. A mamma kwaso dear, Sangbajafra. Basin Keshemwa, dear you to a feeling the pie away, me mecano cratch them. Ebi a fena Sangbajafra, one you to know a day, eba be a can say ebe cabo. Nansu dear Tina we say, one for mamma kwaso, any other, now for mamma kwaso, not de no ebuaboa. In fact, come to Miss Ray, so okay, any Sangbajafra, ebusia dikakra, because most of my dear Konyani bida. Na ka musuma dibi kefe ba musa yikukuku wa de asemako na afa obetwema nso de a ebubo wa isi akodi abushafo we ensemo ene sampa enjo na enso ye den a Ghana ya gazette we se wo ye wo hene mpo a uni bukum obeha ukromfo keke because empunto ema ho untimi enko Flagstaff House because you are not officially a paramount chief enti umpunto be na betimi da abre mai eye TikTok fame keke wuntumi nya japade bia mpuntu bia emre my because Ghana enje wuntum da ya gazette sangba jafra medasi wa wonim se phone we enya wodea ba wo pese wodi takashi echinchim nipa na ade ne ye ne nsa no eya ne dia no wo chim ne nsa no wagye aden hwe asem wa hu ayeti se wo fa nanti kuro wa mia etu wo mia ose ya me ya me say ohene no wo sampa na wo de obi ka na asem bi nti ne ya ka bibia ne ya asem no kakra to ye nyina ye nim do odi ade ye yiwo wo te sampa krom ha wodi na ade ontu nkwan ko ba bia ene ya wo foforo so a wakosua wo manhia wo te kumase na odi ade me ba cha compare tu no se ho ade di ade me we de manu atum because me ya masem me ya me krom asem munjaji asem ma me say do you think sampa ho odi na ade ene do you think kumase a wakosua wo ba bi foforo a wodi ade ho na edi ade why na akonwa ne ye ne dia yet now obi krom edi won krofo so. It doesn't work like that. You see the reason why ya ebia nipa dodo na ante doma ahene ase. Yen ya bonofo no, yen ne ate doma ahene ase. We understand him perfectly. Because yen ya bonofo na ma yen ho kwan. Ama ahemfo bi de wo mutumi abewura ye mu akorrupt yan krofo ni bi against yan kase ye ho. Me ba cha sampa ensi Ashanti region.
and now no pay me conflict of you, but we are 7 years family. Me ama 70 mania bros ameka. Debi ameka nkrofo de. Debi ama no pak na meka nkrofo de we de me ama ba dwese e na jadam. Me ma na nhye. Sampa eni Ashanti region. Enti we ni papa mu a menjin the same na nanom a mo wa Sampa. Muntimi ntina sinsiesi asem we na wose ye tam de ko ba bi. Me hu se empanyimfo pa. Entimi nsiesi asem. Ne a wose ya tam asem no de kwa baabi foforo kwa ba sa akro no so panyi so no mo nsiesie yen asem maya e kire se mpanyufo na me ne mote wo no se bo mo adwen wo fom simple. That's the reason why I told you about asem no me can na bit careful because I no enemy zone where I can go all out e me amedia me nim ne ntia me kuro mo hene a wa Sampa e wasa wotam wasem so de kwa ba obi kuro mo hene so woni ma na wo to wa e de woni adwene. What a way a day. When it's in a way a penny, I would dear and would declare him. Your responsibility is to be able to say, we must solve crisis issues. Now, we are penny now would to me solve a problem, and your opinion, you know, so a couple of bits. As some way, that way, do Sampa crumbs to see a crack to a crab to me a catch or say, Sampa in here, what to crumb her. And you see, I a young man, my son, I'm in money. Young man, or do quite so be up Papa Nasem. Never back was so quite really say Yako I will baby for. Now I hear your hawkers I will be a hiffy. There be Miss Rami Bissau, me mean Tassie. Why him fear? Would I him fear no course I will baby for a hiffy? Now what's his acronym say would dear? Share. Sampa vo de ye ho no yenya ne yese kuro no yenya ne yase kuro no na kanya Sampa bobreni ade bone bia be kwa wu age akra yen asa bone bia ba be twam akwa je akra yen enti enne wudru kuro no ho a he enye school papa bi nasim kona kohwe hospital esi kuro nim what they call Udru Sampa, catch on say, Mary Sampa District Hospital, Udru ho, near catch on say, and you'll be featured beer. Would you need time? Dress a funny a doctor for her, Uqua Bromo, Bren Asem Ketwa, logistics to Cromunibi. Omunibi, of which way a yaman is some more be anymore, and what's another priority no? Yania Bren Yakwa Kunyaho, I nim se ni passumes in a Kunyana and dear. Yenimo, and you see yenim. I don't know, on here no ya the antoquency. Croning in I peaceful. Other side and yes, or ya baby and any pew. It should tell you something. I was say Kabi Bichro. Now, Miss Rao, oh, I hear me was a member one, you know, saying, I want to Kumasi, I was who dear was some panel. Minim Sawan Casa, some new way, who crown hotel. Won't tell. Was a chinchim bibi and your dear or brewum or bre a womb, and it makes you look like Obia, who said unim nyansa, but no one nyansa pow. By a corrupt wagon say, Yan for Takashi, na yenche. I dear no dear, I hear someone. Yama, I yet too scary. Yamana, your monster be. So, oh, I hear some dear who can't you bet throw him fear. I hear some dear oh cocker and to crumb her. I am from this. Because of respect now, Yama, we are one need the brand of Mukrano. Am I to me? Can warm them? Ne papa mo a hear fire no mo krom ha me say omo play role cranka e political people na ye no mo ha no because me nya sure say politician bia betimi akoye bibi e wo kro be so abra ohini no okrom no enyi ntum but yan hwe ya hemfo no say de VAT nti sika kakra lala mion ama politicians a bua form so and the politicians timi kra cassette yo ohene onwene ho I am for nanda more crime as I dear way yesie. Na kanya can ye car. Sampa konya esiwe. Aya day na nipa mienu ko ho. Be quiet ya konya nipa ba ko na tira so yi akonya mtisui. Metimi atira so na ayi kofi so abetena fa.
Yankom akwanya no eye nipa ba ko de abusua na yi nipa wosi so yesi asa akosa obi wo be foforo e na de ehye mabufo kra ne se wonte kuro nim o onte sampa kuro nim enti ede obe yete so kenya ne ho kakra na nipa awu enra ono ana de o e na omo so amanya he te se gazetim de o se den o pim won se nipa awu market ketwa na ye bo ho ban no yahye no Yashi market no wow market who dey row Mr. Albert me kuro mu na ohwe no wow futuro se me catch us say